Pamirsa cuti bersama sinarangan ring Idul Fitri war sene mangkin, kekantenang mawasana becik majeng pengelola akomodasi wisata ring Buleleng. Kauningin tingkat hunian ring Hotel Melati sampun 100%. Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia PHRI Buleleng, Dewa Ketut Suwardi Pemausang Kebijakan Pusat sanena dosang umat Islam mudik dahat mausana becik majeng panglimbak pariwisata ring widangan ipun napi malih pengelola COVID-19 sampun sayan deg-deg. Mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Pemaron Kecamatan Buleleng puniki ngawawahin, daweg pengawit galah cuti bersama makatah kuentenan hotel sampun sayan ramie polih pesanan kamar. Suwardi pengicen wimbe pamekas ring widangan Buleleng inggih punika Desa Munduk Kecamatan Banjar saha Desa Pancasari Kecamatan Sukasade kauningin tingkat hunian kamar hotel kantos sieda 1%. Wenten taler makatah hotel sanenenten rumah masuk berbintang nanging madue ceciren sane unik hunian ipun sampun nyangkepin 100%. Kahanan inucap taler kepanggih sekadi sane memargi ring desa pemuteran Kecamatan Geroga. Kauningin rata-rata hunian hotel ulung dase kantos sieda 1%. Raris ring wewidangan Buleleng sisi tengah, kauningin madue tingkat hunian kantos sieda 1%. Selanturnyane ring Buleleng sisi kangin sane ketahnyane Karawin wisatawan Eropa kauningin rite pengan mangkin taler nincap, nanging wilangan ipun wantah dase kantos kali dase %. Mudiarte Bali Pos.